معين العربية ماشي. بكام دي؟ هم بيبيعوها في المحل ب 65، أنا ببيعها ب 45 اللي يدوني الزبون. طب بص انا هاخد كل ده. هتعمل بهم إيه دول كلهم؟ هاخدهم بس مالكش دعوه، بس انا محتاجهم بس. طب هم بس كام؟ هم 10. بكام يعني؟ هم كلهم كده ب 500 جنيه. 500 جنيه؟ ماشي يا حاج. ده غير دول يعني. ده انا وشي حلو عليك بقى، شوف انا جيت لك اهو، ربنا رزقك. ده وش خير ده. طب ده انت وشك وأنا حلو بقى عليه والله. يا سلام على طعام، كمل اكلك وانا بس اروح، بس فلوس مش معايا، اجيبها من العربيه واجي. لو ما معكش فلوس خدهم. لا معايا فلوس، ما تقلقش يا باشا، ما تقلقش معايا فلوس. لو ما معكش والله. لا معايا، خليهم بس معاك بس انا هاجي اخدهم. ماشي يا باشا. دول بكام دول يا حاج تقريبا؟ بكام دول؟ دول 24 واحد. هم بيتباعوا بره ب 65، انا ببيعهم ب 45. الخير كتير يعني في مصر. مصر حلوه ربنا يرزقك يا مش حاج. وحشه. سيب بقى الاسفنج وكل معايا. ماشي.